بله تماشاوان جا بگومان هلبجارتن جواتن پارێزگان گرنگی ji bo ku li 2019 hemû karên van civatan hatine ragirin carekê din ev helbijartina bênekirin. Bêguman li deverên Kurdistanê em ku li kumeke parêzgiyan ku bandoriya Kurdan jî li wir heye nüfusa wan zîde li wêrê jî rageşeke cidî heye. Bi nimûne Sunûrê Parêzgehanê nava Partiya Demokrata Kurdistanê weke aliyê siyasî yêkem bûye li hemû helbijartin çi li ser astê Parlemanê Iraqê be çi li ser astê civatên parêzgehan be tedît li helbijartin berên civatên parêzgehan yêkem bû serokê civatê jî ji wan bu em bizanbî gel û partî çawa xwe berev kiriye bu helbijartinên bihên yên civatên parêzgehan taybetî li Sunûrê Neyneva. Birêz Nazim Herkî yarî de derê Mektebarê Xisna Partî li Neyneva li bajarê Musil ku navenda parêzgeha Neynewaya gelmeye. Kayık Nazım demata baş be. Êdî li Sunûrê Parêzgeha Neyneva helbijartinên civata nûnerên Iraqê jî hûn karîn dengên baş bi dest bixin gel û wehî vî heye ku fi'len li helbijartinên civatên parêzgehan rîkordeke nû tomar bikin? Zor spas slavres bo cenabeta û slavres bo hemî bînerû Serêt Kurdistan 24. Belê wekû cenabeta îşaret pêkire ama ku Partî Demokratîk Kurdistan navê xwe amade û berhev kire bo helbijartinê encûmenê parêzgeha Neyneva û Neyneva tu zanişke parêzgeheka geleka giring e nisbet Iraqa Federal ve duam parêzgeha ser astê duam gewretirîn parêzgeha ser astê Iraqê û me wekû Partî Demokratîk Kurdistan jî hemî helbijartina me dengê baş û em li rêza pêşê bîne û yekem lîst bîne parêzgeha Neyneva da çi bo Parlemanê Iraqê çi bo encûmenê parêzgeha Neyneva ve bo ew care jî me wekû Partî Demokratîk Kurdistan yê xwe amade kirî bo helbijartinê 18 ve em geşbînê jî ku em dengê baş û înşallah em de her lîstayekê mîne ser astê parêzgeha Neyneva û serûberê xwe amadekirinê ji me şûlikarê xwe me dest pê kire wekû helbijardin hemî bu arada mesela hel tehdîs û tezcîl û neql û hesr û ew awara ke tu dizane dengderê me li parêzgeha Neyneva zorbey wana aware ye yê li Herêma Kurdistanê nîşteciye serûberê komîsyonê ye hatiye kirin û ew şola pêwîst bêt bo helbijartina vê qonaxê de ye hatiye kirin wekî me amaje jî pê kire em geşbînin ku bo ew helbijartinên ew care şêt encûmenê parêzgeha Neyneva em wekû Partî Demokratîk Kurdistan dişin dengê baş destxwebînin û we ewa giring bît ke em cam bidin bo ke zortirîn reja denga em destxwebînin. Belê Kayık Nazım li parêzgeha Neyneva tu zanî jî ku meke pirsgirêkan heye heta vê gavê bi 100,000 aware taybetî yên şingalê di nava kempan de li Herêma Kurdistanê dijîn ji bilê evên ku derbidere welatên din yên cîhanê bûy. Kevata gel û di çarçûbê vê yekê de heta çendê esankarî hatine kirin ku mafîwan yê beşdarîkirinê hebe di van helbijartinan de. Hemî hewlê hatiye dan komisyonê ku dengê çunku dengdan mafê her hewlatiyekî ye ku şevê yasayî tewaw kirbîtin hemî hewlê hatiye danan ku ew hewlatiye li wê mafê bêbeş nebîtin ewa pêwîst bît ya hatiye kirin ji layê komisyonê ve mesela nav kempa da bîtin û derwey kempa bî çunku me wekû parêzgeha Neyneva û wekû dengderê me du cêwe hey daxil kempa hey derwe kempa jî hey ca spasiya bo komisyonê ewa giring bît ewa pêwîst bît ya hatiye kirin ku dengê hewlatî nehête sotin çunku mafekê şerîyê dengder ye û ew destpêkî ew hatiye encamdan bo çendê ku hewlatî bişê dengê xwe bidetin û tu zanî bo mawayî 25 roja jî komisyon hemî ketiye kar bo tezcîl û tehdîs û neql û hesirkirina dengdere ca ewa pêwîst bît ya hatiye kirin ez tesewura min yani ez bêjim pêşveçûnê xelkekî baş dê beşdarî dengdanê bîtin û çunku wê gavê şolbasar sertêde kirin ku kêmasî nebin derheqî dengderê de. Belê kevata wekû partî gelo her dê yekî lîsta ser bixwe beşdariya helbijartinan bikin yan we tensîq gel aliyên din jî heye. Me wekû Partî Demokratîk Kurdistan biryara xwe de parêzgeha Neyneva yek lîst navê xwe tomar kir û çunku xwe tu dizane her helbijartinekê de tehalûfatê tê û tehalûfat jî berî helbijartina çêdibin û piştî helbijartina jî çêdibin. Me wekû Partî Demokratîk Kurdistan waqiê Neyneva me pêwîst zanîn ku em yek lîst dabezîn piştî helbijartina bo çendê de em istihqaqê wê helbijartinê bizanîn û gel layinê dijî ku em bişên tehalûfê bikin istihqaqê wî bizanîn piştî helbijartina em bişên eger pêwîst bî em tehalûfata bikin berî helbijartinê me wekû Partî Demokratîk Kurdistan biryara xwe da parêzgeha Neyneva ku yek lîst
دابزین بو هەڵبژارنێت ئەنجومەنی پارێزگانینەوە. بله کای نظم توزانی پارێزگانê na parêzgeheke firariye jariye netewî ve jariye mezhebî ve jariye ulî ve Ereb hene, Kurd hene, Şebek, Turkuman êdî kumeke pêk hatin cuda hene. Şêwazê destnîşankirina kandîdan ji aliyê we ve ku partî çawa ye gelo hemû pêk hate fe'len têda xwe dibînin? بله هر وکی جناب تاج اشارت بدای پارێزگا نینەوە پارێزگاکە گرنگ و مەزنە سەر ئاستی عێراق و عمقی هەرێما کوردستانەیە و پارێزگا نینەوە هەمی ئۆل و ئاین و نەتەواو قووەت گریت ئەم شێن بێژین عێراقێکە مسەغەرە جامە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان مە هەوڵدایە کو هەمی ئۆل و ئاین و نەتەوە بێنێت ناو لیستا مەدا بۆوە چەندێک ئەم شێن دەنگا کۆم بکەین و مە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستانیش مە هەوڵدایە پشتی مەکتەبە تەنزیمانینەوە هاتیە دانا مە هەوڵدا کو ئەو تەعایشە هەی ئەو پێکۆژیانە هەی زیاتر ئەم گرنگیە پێ بدەین و ناو لیستا مەشدا وەکی ما گوتی هەمین نەتەوەانە عەرەب هەیە مەسەلەن مەسیحیە کوردە شەبەکە ئەو بابەتە هەمی پێکات و ئۆل و ئاینت ناو پارێزگا نینەوەدا ما جێوانیت ناو لیستا خۆدا کردیەوە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان. بله کەواتە هێلên گشتیên karkirinawa nexşeriyê we ji bo hewa hilbijartina û armancîn we ji bû dahatî bû çawatkê îdarekirina rewşa parêzgeha anîna tu zanî jî li Şingalê rewşeke taybeta nebinecî ya emnî heye. Di heman demda qerabûnekirina xelkê nevegeriyana xelkê gelê caran xelî gazinda diket ku îzdîwaciyeta îdarekirina vê parêzgehê heye çawatke teamülkirin digel melefe awaran bû nimûne. Kewata di vî çarçovî de gel û welbere pêşa rojê de çi bikin? هەمی هەدەفەما ئەوە کو ئەم شێن ڕێژا کورسیا سەر ئاستی پارێزگا نینەوە بلند بکەین وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان مەژی مەرەم پێ ئەوە کو ئەم بشین زیاتر وەختی ئەم کورسیا زیاتر دەستخۆەتی زیاتر دەشین مشارەکێ بکەین ناو ئیدارا پارێزگا نینەوەدا هەدەفەمەش توێ چەندێدا ئەوە کو ئەم بشین خزمەتە خەلکی بکەین بێ جیاوازیت هەمی ئۆل و ئاین و نەتەواوە پارێزگا نینەوە خۆی تا ئیشارەت پێدا گەڕیانەوە و نەگەڕیانەوە ئاوارا تایبەتی بۆ شنگارێ ئەوە خۆی مەسەلەت زان و ڕێککەوتنە شنگارێ هەی جێداخێ حەتان و کە ئەو ڕێککەوتنە نهاتە جێبەجێکردن و پشتی کە ڕێککەوتنیژی نهاتە جێبەجێکردن ئەو خەلکە شنگارێ و ئەم بێژین ئەمان نابینیت و بگەڕێتەوە یعنی تو زانی چەندین کارە سابسەرێ و خەلکی تایبەتی برایمێت ئێزیدی کەلسەی هەشت چەند ڕۆژێت بوری داما جنوسایدا ئێزیا بین 9 ساڵ دەرباز بین وی خەلکیش مەوەکو پارتی دیموکراتی کوردستان هەمی هەدەفەما کو ئەو خەڵکە گەڕێتەوە سەوجی و وارێ خۆ بەس ئەو ڕێککەوتنە شنگاری یا هاتیەکردن بینە هەرێما کوردستانی و حکوومەتە فیدرالدا حتان و کە نەچوە واری جێبەجێکردنێ جێداخوازێ ئەملانێت پەیوەندیدارترین تابەتی حکوومەتە عێراق فیدرال کو هەوڵ بدات کو ئەو ڕێککەوتنە بێتە جێبەجێکردن یعنی ئەو خەلکێمەیە ئاوارە دەربەدەر حتان و کە سەر 9 ساڵەتنەوە کەمپادا کو بگەڕێنە سەرجی و وارێ خۆ بشێن ژیانە خۆ بڕێوە بەندبەست وەختی بینن ئەو هێزت نایاسایی کە شنگارێ دەورێ خۆت بینن و بنە سەبەبێ چەندێک و ئەو ئەوارە ئەگەر ئەمان نەبیت و خزمەت گوزاری نەبیتن یعنی ئەو هێزە یبیە سەبەبی هەندێکی و حتا نێودەوڵەتی و ئیدارە نەیناواش نەشێت خزمەت گوزاری بۆ دەبەرە شنگارێ پێشکەش بکات جام داخوازت کەن و قایمەقامێک بۆ شنگاری بێتە دانان و ئەم داخوازت کەن و خزمەتە شنگاری پتر بێتەکردن ڕویە ئەمنی و ئەو هێزێت نایاسایی کە شنگارێ بین کوواژ بگەڕێنە جیە خۆ ئێدی چی دیکە نەبنە سەبەبێ هەندێک و شنگار بیتە خەلکی ئاوارێ شنگارێ بیتە قوربانی و ببنە سەبەبێ هەندێک و ببنە سەبەبێ چەندێک خزمەت گوزاری پێشکەش و ئاوارانە نەهێتەکردن و خزمەت گوزاری بۆ دەبەرە شنگارێ نەهێتەکردن دوبارە ئەم داخوازێ لانێت پەیوەندداربن تایبەتی عێراقێ و بشێت ڕێککەوتنە شنگارێ بێتە جێبەجێکردن. نازم هەرکی یاری دەدەرێ بەرپرسێ مەکتەبارەی خستنا پارتیا دموکراتا کوردستانی لە سنوورێ پارێزگانەی نەوە و لە مووسڵێت گەلمە بوو سپاس کاک نازم.